I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo da pričamo o mom kanalu, znači o prošlosti i budućnosti kanala. Znači, u prošlosti mog kanala, ako neko zna, imao sam 350 subscribera kad sam prestao da snimam. I ja sam odustao da snimam i nisam snimao godinu i pol. I vratio sam se prije 2 tjedna, 1-2. Ne znam tačno. I znači imao sam 350 subscribera i pao sam na 310 i onda sam se vratio na 312, znači evo to su ti subscriberi, znači ima i evo vidite prije godinu dana su subscribovani neki, evo prije godinu, evo ćemo da vidimo kad je ovaj bio aktivan, znači nema to nikako puno subscribera, prije godinu su subscribovani, prije godinu, pošto kanal mi je otvorit prije 2 godine i izbrisao sam sve klipove, možda sam uradio pogrešku, nema klipova na ovome kanalu, ne znam zašto. Prije 2 godine, znači Balkan Music je prvi koji se je subscribe-ovao, znači to imamo te neke subscribe-ove i znači nije kanal nikako aktivan, znači ja tu imam 5 subscribera na ovome, 5 lajkova, what the fuck, na ovome drugom klipu i to mi je znači katastrofa, pošto ljudi ne znaju da sam se ja vratio. Evo, Kimi se subscribe-ovo i Šuki, znači pozdrav za Kimija i Šukija, imat ćete link u opisu videa. Znači ovako, želio bih zamoliti ko hoće, znači da podijeli moj kanal ili koji klip gdje god hoće, pošto podršku sam imao prije i želim da je vratim i what the fuck, zabagao sam. Znači, snimat ću klipove svaki dan, znači izbacivati svaki dan klipove ako mi se vrati podrška, pošto sad, evo, ovaj sam prije tjedan dana izbacio klip, a ovaj prije 3 dana, znači. Evo, sad je 8 sati i 24 minute na večer i znači to će biti 4 dana kako sam izbacio klip, pošto nemam neku motivaciju da snimam kad nemam one podrške. Evo vidite, to je taj klip, znači 5 lajkova, 1 dislike, 4 da. I ljudi, to je to što se tiče u ovoga klipa, znači u budućnosti kanala ću da poboljšam kvalitet klipova i videa, znači nadam se da ćete me podržati. I ljudi, to je to što se tiče ovoga klipa, nadam se da vam se svidio, like, share i subscribe. Doviđenja.